Me ni som paruk kumsang ni pariat khan Uttar Pradesh state Noida a khowar himin kumsom pathumi leka upa arusi talwari chu a bedroom a thi chhonga lo letringin arwang chhar ani a aluwa wak na hnu ma mu tur lo ombokin anat me hle a tin ashok chu surgery a diktaka zai angmaya a hliam baka an chen puile an chhia hlo ni bok Nepali tlangwal hemra chu mu tur reng reng a omlo boka tu in nge hetiang khopa thilnun rong hi ti du anga engi ati chani ang engwangin nge hemra chu a bodai tak ole voina chuan Noida a twal thana larpol takle tun thleng po a anla chui mek kan en hole dona he twal thana hi chui har takni in nu chuina kongpo a chuk chau hle bok voina kan khis thir hole tur chu India rama state ming thang tak Uttar Pradesh a khopui changkang tak Noida a thlengni in Noida khopui hian kumsang khazakwa somsari atang dei to khan khopui changkang tak ni turin ma anla chana India rama chuan khopuya hnimle thingshing dup tamna berni in mun za somnga lai hnim shingin atwam nge nge tin khopui fiber zinga thlanni in achangkang pol takpo ani a IT le software company sang in bin bel na po ani bok ti chuan he Noida khopuya nge hian voina kan khis en hautor hi lo in chanin arusi talwari chu me ni somni pali kumsang khazakwa somkwa paliya Dr. Rajesh ale Dr. Nupur talwari te inkar alo pianga anu le apate hi dentist ni veve in dentist nu padang tinen clinic anin choma achangin Fortis hospital an thuve pa a heiba ka hian Rajesh chu ITS dentistry college a lecturer in athok bok ani arusi lo mel sha to tu te chuan azai dam zia le milim thei tak ani se an sha a Bollywood lam angai na in abikin Shahrukh Khan angai sang hle a chhanti bula po Shahrukh Khan nu pui ni achak za thote asoi thin mizak zum ve tak ni a amai ro chu a chhanti bula ero lemchang thiam ni a larve achak thei zate asoi fowa Delhi public school a lutin a chhanti ngai nat po hlo hle a chhanti chuan a chanchin chalo soi tur an nei ngai lo ti thei hial khopa mi fel ti thei hial ni in lama po dentist no pa fanei chun ani awangin duata hlo in an chung kwa chuan anin mangai tlang hlom hle bok tin chung ko hlim thei tak ni in Noida a sector samni pangan a in an lo a an bula an ompui anga chengve hemra cha omve in ani hi India ni lovin Nepali ani thong Nepala Arga Khanchi district a Dharpani kho atanga local ni in India rama mi chung kwa ompuin ain hlove thin talwar sau chung konun chu atluang hle maya thil engkim chu a fel thlaba ka abikin arusi chu ahlim thein an skula ngaina to thian anei do a chu mai ba ka ama hmangai em tu nu le pa anei bok ti chuan anu le pa te ezon na po athang dong chak ta hle a thil dik ani lo emoti the hial tur khopin an nun chu akal tlang chowa ama iro chu wandoi thak takin chu antan thudika achang tatlat mai me ni som panga kumsang ni pariat zan arusi piancham thlenma ni somala omtia wandoi na rap thak tak an chung kwa thleng tatlat mai kumsom pathumi arusi talwari chu a bedroom a rong taka tha ani tho chanchin thara an puangta ani talwar chung ko tan me ni som panga chu nipangai takani a Rajesh chuan ITS dental college a choma dariat le minute somli panga atangin tlaidar thum le achan ve thleng a thoka chumi zowa zandariat le achan ve thleng clinic a hun a mang le a anupui nupuri po in jingdar ko atangin clinic a damlo a en kola dar khata bang le in arusi school bang dar khat le achan ve avalam le a te chuan an pahni chuan in lampanin an ho dun ta a in an thlen hnu chuan Rajesh te monu Vandana in chhun cho aron eipuya an eizo hnuwa nupuri le Vandana ite cho an chhuaka arusi ero chu ina tlang thong nupuri chu Fortis hospital a tlaidarli le achanvi atanga zandar sari thleng thokin zandar sari le achanvi vela in a thlenga apasal Rajesh ero
ron hotlai devin dar kwali achan veya a driver umi sa chuan an in lo omna zona aron thla a chumi hnu reilote ya umi sa chuan Rajesh bek le kar cha bi chu an ompui hemra chanhena piturin an in lo a chuan han chowa in chunga chuan nupuri le arusi te chu hmu in a chhuwa pa in Rajesh pindana tanga ron chhuak mek chu a hmu boka umi sa chu pon lammi atanga arusi damlai hmu nung ber tu anita ani hemra chan eitur asem fel nuwa zanre an chungkwa in an kiltlanga an eizoa arusi nu le pa te chuan an nuwa an soile danin an fanuruma an hankala Sony digital camera chu abarde thilpe katan abarde thlenma in an peloka chumini chuan camera chu cha thlengin Rajesh chuan arusi chu abarde nia peka du hle a mase anu ero in abarde thlenma a pek tha a hriata wangin a pasal chu a fanu barde ma a piturin a in rem siam pui aloni arusi in camera adon no chuan amali anu le pa ti thla ingama zat la in a thalak nu nung ber chu zandar somle minute soma ni in ama thalak ani nge ti chuan anu le pa ti chu anruma motorin an pheito a arusi po muhma torin an shilboka ama iro chu zandar som pakhat vela Rajesh chuan anu pui chu wifi watinung tora shilin wifi router chu arusi roma a oma wangin anu pui chu afanu roma chuan avalut le a avalu lai chuan arusi po lo lamingin Chetan Bhagat le khabuzia the three mistake of my life ti alo chiara avati nun hnuwa anno paruma alet le mai ni in asoi ani chuti lai tak chuan Rajesh chuan anlen laina khola donga chumi hnu chuan halam specialist website sangshanga lutin dar som pakhat le minute somni pakhata a laptop chuan internet a hmang top ti a hnuwa an inlet le in alang veka ama iro chu chumi zana internet a hman top na ber ero zanlai dar som pani le minute riata dai ani thung zanlaya chuan arusi than pakhat mola chuan arusi biak tumin a phone avaringa ma se chang tu re ngan omlo chumi hnuwa an ina landline number chu biak awatum le a ma se chu po chu chang tu anom lawa darkar khatkal tamai khan Rajesh khan landline mangin mi abia kha ni sia chutia khola chang ta si lo chu annuwa police makti hloni in Rajesh chu aterin hel om ta hle a mola chuan dar som pani le achan bivela text message arusi chu awathon le shama ma se athlengem ti ero a she haulo hemi hnuwa thil thleng hi tun thlengin chiang fakin anna she theilawa hemi hun zandar som pani atanga jinglam daruk inkara hian engthil taknge thleng ti chu khes thuitu te po in chiang takin an soi thei bik lo ani ama iro chu atuk zinga thil thleng chu an chin chha tha in khes thuina konga apui mo hle thung me ni som paruk jingkara talwar chungko intify tu barathi mandali chu daruka wa thlengin doorbell po met ngala ani hi talwar chungkwa in niruk chau an larwa nge tukdanga chuan an ompui hemra chan kongkaron honsak theinin hei hi nupuri te nupa tlema an tho har deuh thin wang ani a ma se chumi tuk chuan tuman barathi chu kong an wa hon mai lo bel chu a han me thatle po chuan omje omchwang lawa chumi hnuwa kong khar pon loi ber chu achanga hon a har thina wangin nam hon a han tum le a ma se alole in kal ngei si bel chu avoi thumna na han met le a chuta chuan nupuri chuan kong khar chungril ber chu aron hongta a ma se kong khar lai hol chu pon lama tanga alole in kal awangin hemra cha a chhuakanga akal ani arin tho nupuri chuan barathi chu ashila ti chuan nupuri chuan barathi chu hemra chalo ho hun ngak turin ashil le a ma se barathi chuan nga adu lo thu soin stepa achuk thla a cha bi chu tukver atanga thlak thamai turin atita a chumi ma chuan nupuri chuan hemra chu a phone a wabia ka tuma ma se atlang lo a phone number pakhat jok chu a han ti le a chu po chu alo in switch off thlat mai ye chuan cha bi chu nupuri chuan a thlak thlata ani barathi chuan cha bi chu charin a chhole a chuti lai vel chuan Rajesh chu ron thowin an choina dokana
huiski bur awa muthut mai tisen alo kainol boknen angai e thalo ta hle maya ano puipo awwatin zu botol chu tu da nge ti in azota ma se nupuri po chuan alo shibik lo chuta rajesh chi ai chuan nupuri chu arusi room han en wat turin atita a arusi room kongkhar chu pon lama tang chawa kal thei ani awangin ahma zan po khan a in kal ngein an no pa chuan an she a ma se hemi tu khian arusi room kongkhar chu tlemin alo in honga kongka an han hong chu an thilwa mo chuan an thin ati thong hle mai arusi chu a khuma thi chhongin alo le turenga chuata le banga te chuan thisen akai nol boka ashoka zaina hnu ma maktak main sarjianina azai emoti mai turin azai dan hmang chu adik angreng hle a arwang chu blanket wara lo in khu in a hmai ero ama school bekin alo in khu thung an hmorwal rwal chuan rajesh chu chi ain auta chiamaya nupuri ero ti ngeina shelevin adingoi reng thunga chuti lai chuan bharati chuan kongkhar pon loi ber chu hon han tum le a kongkhar chu chabia hong talo chuan alo nam hon le theireng si a kongkhar lai hol po chu alo in kal lo ti a mu chuan mak ati angreng hle a kongka a hon no chuan rajesh te no pa chu mituinen lung chem ema lo tapin rajesh chu alo tho chhuaka an intify to bharathi hena chuan an hma a arusi ruang le tureng chu ko hmu pa in an ompui hemra cha apo fai ngal veka nupuri chuan arusi ruang chu entir han tum le a ma se room chunga chuan alu do lo chutia rajesh te no pa lung chetaka an tap chu hnem dana thiam lo hle maya chu wang chuan pona chhuakin then om khoweng te a zol ko ta zokin a hnuwa arusi nu le pati po chuan an chung te hna an chanchin lom om lo tak chu an shilveta ani atira police lam an ko mai lawa an hnuwa an in hnoi loka cheng mi pakhatin an security guard chu police ko turin a shilve che a UP state police chu rajesh te ina chuan meni som parok jingda ruk le mini somnga an thlenga ma se a hmun an wa thlen meu chuan tol tha na thlen na hmun chu mi puin an lo ti chingpen man vek mai an then om khowenga mi somni vel anin chunga lo omin fin fiana om thei ang zong song po chu an lo ti kholo vek nge nge arusi room chau chu an lu lo na om chuni in fin fiana tamjok po chumi room atanga an lak chu ani a case thui tu te chu officer pani ni in investigating officer dauderiam nauniria le superintendent mahesh misra ti ani a ama iro chu case an chuina konga ti boy tu berta chu tol thana hmunle a chevel an ven him zo lo na kha ani a hmuna lo omte po police chuan chuak turin an ti wat bik chawng silawa tin chu mai ni lovin dariat ariek meu chuan reporter sang sang te ron kal khom tanin makdeu main chung reporter te po chu police chuan dan po an lo tum lawa heta police te in thla da na hi adem om tak zeta chumi hnu chuan forensic team lampo ron thlengve chawin CBI te chuan fin fiana za asom kwa ti chhe to ani thu antar lang zui ngal bok voin ni thlenga he case hi la chin fil lo ani na chan hi police te in thada luata a thena zong chu a pu thei ome forensic team te chuan arusi ruang an hmu chuan ti danglam alani lo ti she thein aru ma tangin fin fiana tamjok po an char nge nge a arusi ruang chu blanket wara kho ni in a hmai chu ama school be ka kho ani a athi sende chu chhuata le banga te ba ka khoma te mu tor oma ma se makdeu main anauti le ma le school be ka te thisen akai ve mi alo thong a om ziani bera lang chu chung thil te chu arusi tha ani hnuwa a thatu in a khoma ada ni in arin om ta hle a tin arusi taksa chuan hnu ma mu vak lovin a konga kuta merna ni om taka oma ma se chu a ki kor hak chuan a khu thung a thatu chuan a tha zo a hak tir le nge ni in alang ti chuan police chuan rajesh te nu pa statement la in rajesh chuan hemra chabak mo pu tur a shat lo tho soya police chu anin lwa po chuya hun seng to lo tura shilin hemra cha an zon mu thei phot chuan case chu an chin fil mai thei tur tho a soibok
Rajesh statement atang le hemra cha abo wangwang awangin police chuan case olsam taka hona kharle mai thei tur case an ngai ta a anrin dan chuan Khamizan Khan hemra cha khan whisky kha a ina arui lutuk chu inchunga chawin arusi chu pong swala tuma mase arusi chu atantlat awangin a khukri Nepali chemfongin alua avota popa ashoka po azai ngalanga chumi zo atlan cheta ni in an ngai ani ti chuan police chuan hemra cha chu luman nei tirin alo hmole achin she apiang tan cheng sing ni an tiam ta hiala dariat le achan ve arusi ruang chu autopsy atanga anlak baka madrasa thisen kaina po chep thla in forensic laboratory lama athom no tenian an thon pheita boka pharmacist pakhat Vikas Sethia talwar no patinena thokthein chuan annuwa asoidanin amale midang pathumin Madras building terrace da shi antum tho asoya mase terrace chona kongkhar chu lo in kalin Rajesh chu acha bia dila mase andil nu chuan Rajesh chu are ta wangwanga annuwa anzole po in Rajesh chuan akol lo thole a omna ashat lo tho in achang ta zel ni in asoi ti chuan chutia chabi an hmutak lawa chuan kongkhar ti chet ai chuan ti in an chen om building terrace chunga chuan an the chauta jok aloni ti chuan postmortem zo arusi ruang chuan chonudar khatle achan veya an in thleng le in taidar lia halral turin an lata a police ten case thrina a an mamo to lo tho an soi hnuwa talwar no pa chuan an fano chu halral turin an siam pe zui ta ngal maya ama iro chu a hnuwa talwar no pa te chu pu in khatia arusi ruang man mo taka halral andu awang le arusi room 10 5 wat andu awang khan an ring hlel thar le ta hle a ma se talwar no pa te chuan an fano an halral wat na chan chu a toiran em wang nia soin a room an ti 5 wat na cha ero Vikas Sethian court shat puina alak to awang ni in an soi fia bok tin heiba ka hian CBI thu chwa tlaidar thum le darli in kara postmortem report je ani lain Rajesh Chenpa Dr. Susil Chowdhury le ahunlaya police officer hlun KK Gautamate phone khola anin biak thosoin chuta chuan Dr. Susil chuan arusi postmortem reporta pong swalam ziak lo tora KK Gautama aron ngin tho an soya ama iro chu KK Gautama chuan lo hnialin angin na chu ati hlotlin sakta lo ni in CBI hian report an tar lang bok ti chuan me ni som paruk aral dona police chuan hemra chu twal thatu an ring nget to hle a ama iro chu chumi awang chuan thil dang ngai tha in thil ni theidang te po enjui na chang an shelo alo ni atuk ni som pasaria Rajesh atino pa chuan ganga luya an fanuwa vui turin an chhuaka chumi hlan chuan an ina inspector retire to KK Gautama chu vakalin Dinesa Rajesh ati in noimi chuan alo lom luta arusi room te an en kwal zoa building terrace lam an pana alo in kalti an hmu chuan Dinesa chu chabi omna an zota ani chuan abo tho ashilta a chumi hnuwa KK Gautama chuan case 3 mek to superintendent Mahesh Misra chu wabia in ani chuan nakin dewa ama nge ina aron enfia tur tho shilin anwai che ami dauderiam nauneri achu awatira ye chuan chabi chu abo hlen to an shat awangin dauderiam chuan tala chu ti chhia in teresa chuan arusi thi hnuwa avoi khatnan an kal the tangi nge a ama iro chu an thil mo chuan abar khai chang hle mai tere chwata chuan in hnuna nu mani om tak lo omin an han chui zela atopa chuan rawang troi lai mek hi an va mule tatlat mai ti sen lo latling lung bokin tungi ani ti sha thei to lo khopin alo toina sa to hle a dine sa chuan tu rawang ani chang taka asoi thei mai lo awangin KK Gautama chuan Haridwar lampana kalmek Rajesh ateno pa chu akaukir le ta phota Rajesh ateno pa po ron let le in an va thlen chuan no puri chu in chunga alut ve du tamia alo ma se Rajesh a ero ama in chung terrace lampanin a chho ngala
ruang chu an ompui hemra cha ani nge yemti ani po chuan soi thei ta bik lovin a toina sa to em wang ni in Rajesh a chuan a soibok ti chuan Rajesh ate no pa chu Haridwar lampan chuan an kal le ta ngala an nu rewak lawa hemra cha then pakhatin ruang an hmu chu hemra changei ani ti aron finfia le ta tlat mai chutia police chen twal thatu ni nge ya an lo tlang au pui ve to hemra cha thia an han char le ta si chu an mol pho ta dir maya wan tlang po in police chu an dim ta hle nge ani an hoi zaw lo ema wang le atira twal tha na mun le a chevel an ven him lo awang khan an hming a cheta le a case 3 mek to dauderiam naunaria chu transfer ngal ni in atuka superintendent Mahesh Misra po chu an transfer ve ngal bok chutia an mirin helber hemra cha athi ta ka chuan case chu thler dan danga thlerangai le ta arusi le hemra cha te thi dan hi autopsy report atanga hriat ni in arusi kha angonga zai ani ma po khan alua nataka wak ani awangin athia hemra cha ruang ero chuan finfiana apichhuak lem hle thung a chanbul pui berpo ataksa atoina sato em wanga lo ni a ama ero chu an han chui chan le deuh nu chuan hemra cha chu teresa tha ani ti an shele thei ta hlau mai ani po apuma le amaya te wagna nu ma om nola hetia arusi le hemra cha te thange ani ti finfe ani nu hian thil thlendan chi thum om theile ta amma sabira chuan talwar te no pa a twal thana a innam noi pakhat emo a aya tam an om ti ani a apahni na chuan twal thatu chu an shat lai rengin atlan chhuak anga chu an thup tlat aniang ti le apathum na a chabi kol tu dang talwar chung ko a lo thok to thin hian kolin phubalak nan emo thildanga tan emo ahmanga niang ti te hi ani a ti chuan police chuan thil thlen thei dan ma saber chu an han en thok le dewa Rajesh chu twal thatu ni turin engin nge ti rang le ti chu an han ngai to a afano a it wang te po ani theya ringin arusi postmortem report a po khan pong swal na lamzi atel lo kha ama hian adu ber kha ni a achan po twal thatua ama an ko kang ti a hlo wang ni in an ringbok chu mai ba ka arusi shoka zaina nu ma chu mipa ngai ta na ti mai thei ni in an shelawa thil zailama mithiam ni nge angai ringin chuti ani si chuan arusi taksa a finfiana om thei angchi ati failain an ompui hemra chan aron phok anga chu Rajesh chuan muin teresa anin chawanga athata nia an ngaita ani ti chuan me ni somni panga a Rajesh talwara chu twal thatua an rin hlel awangin police chuan an man ta phota inrin ni ani awangin bel adil thei mai lawa lok apa zanni atang ve ta reng mai ama iro chu finfia na thatok tak a omla awangin ko chuan bel phal sak le in a chhuak le theita ani hemi nu hian police chuan rin hlel awangin mi pathum dang an man bel le a ma se finfia na thatok a omla awangin chho an ni le ta ngal thung voini thleng hian arusi talwari thatu hi hriat alani lawa a case po hi kharto mai torin thutluk na an siam chep to nia tarlan ani bok arusi talwari hi naupang poisoi lo mai ni in anuna thil tha tam takin a hmuak ani a heti maya athita hi kan tuar puin apoi kan ti pui tak zet ani